Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kelacinian. Selamat malam minggu. Malam minggu kalian kemana? Nonton karnaval, nonton bioskop. Kayak aku lah, nonton Mega Mancing Belut. Lewatnya mana, Dut? Dut lewatnya mana, Dut? Dut, lewatnya mana ini? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak aku lah nonton Mega Mancing Belut. Hai, malam minggu kok gak kencan? Kencan karena apa? Pacarmu lah. Dut. Lah pacarmu nih, Dut. Sopo? Anak Cersono. Lho. Siapa anak Cersono? Sipa. Apa umpannya, Bos? Umpannya cacing. Udah dapat berapa, Bos? Dapat ketak? Dua ya. Wow, coba tengok. Awas, hari ini kalem. Kita ini berada. Wow, belutnya dua. Oke. Taruh candalan nih gue beti loh. Ini tiga apa? Kan tak koneng ini. Gua ada aku aja amis. Oh ya wes. Oke, baik. Miss ya. Sayo. Kemana lagi kita? Baik jangan tuh galengan kan. Galengan sebelah mana? Sebelah mana? Baik gali tuh kono menak. Tuh kene ketel. Maksudnya piye toh? Itu sisi kono. Galengan di, woi. Siapa tuh? Gak apa-apa. Gua karepmu. Aman. Templung enggak? Duh. Dungamu elek meleleh. Apa? Dungamu kok elek. Duh. Wow, proses pemancingan belut di sawah. Cek nek boy. Kene wong e lah brandut we. Iku karo sapa? Gendut karo sapa? Ya. Yahya wi candi. Duren. Kowe rasane bukmu ye. Ke Kok mengembara kok bengi-bengi rasane mbokmu ya. Dalam pantauan kita memantau Mega. Wih, iki dalane angel, Bos. Jurang. Lah tapi piye galengan ndi ta? Aku mau nenteni kana wegah. Lha kono ta cerita galengan kuwi. Ya engko ya lewat kene pisan wong iki nyoteng kowe kok. Piye ta iki? Aduh. Kita tak ngunculak ya, Bos. Nah, iki omahe. Kita nyoteng gendut dulu. Gendut namanya. Coba Dut. Aduh. Bolongan tikus. Jurmen. Pancing sampe entek kamu. Duh, bolongan apa, Dut? Enak. Oleh sampai jenengmu iki. Gak. Lah kok baturamu karo Mega? Gak apa. Mungkin aku iki gendeng ngene kok paren rusak kabeh. Alon-alon to. Dadak ana pandia. Iki engko nek oleh wis dikan sapa nek sing golek wong telu niki? Karo tak ngarah sing gelem. Piye to maksudmu? Di bawah sinar bulan kita mancing belut sama Mega, Bos. Peteng iki. Piye iki rusuk-rusukku ki sebelah mana? Penak ning kiri apa ning kanan? Ndi to galengan iki? Gusti Allah. Nendi lebih lho. Anak anu nabi. Kono kuwi. Kono kene ra ngono. Lah yo sing kono nyapa to kok golek? Apa to golek sing kene? Ya Allah Gusti. Ya Allah, Dut. Di kene. Nah. Lah. Sepanjang galengan pasti ada belut yang tersisa. Asik. Nah, sip yuk. Gaskan. Menawa nak itu. Entuk ya, menawa ya. Entuk ya, bismillah. Tarik, Bang. Siap. Tarik, Dik. Biar segala Mega. Mau tak loh. Ih, bolongan misal nih. Oh, iya. Di depan dia ke? Ya. Pecah piye to, Kowe? Gila, tangan kita. Di. Kita ay. Kalem. Ora. Ini. Di.
Ini tuh kan bolongan lu. Kok iso ini sudah jam 9:30 loh. Kenapa Jadi. baru golek welut? Pertanyaan nih. Gak roh. Lah urung digondol wis mbok cabut meneh lho, Guys. Bisa. Sekali pi. Sosek. Iso nang ndi? Jadi ini di area waduk bos, di sana waduk bos. Di bawah sinar Terus ada bulan. nongkrong. Oh alah. Sesek kono. Klambi muraget terus yang mbak ibu karo aku. Oh kepok ae. Emang nih tengah-tengah enak ya. Oh, elek. Masa ora nek kono pinggir tok. Arang kading enak. Nyapa gak golek awan? Metune bengi. Oh, macam tuh. Maju. Ya maju yuk, kita maju lewat galengan ini, bos. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Kita menyusuri galengan wong, bos. Oke. Semoga saja strike, ya kan? Bisa lah digoreng hangat-hangat. Kasih bumbu spesial. Kalem ke keret ora? Lui, keret wi. Oke. Tak gendut ke piye to? Mah, nabrak klonteng lah. Lah bro. Jadi tadi pas Mega arep berangkat aku iseng arek diga ngono. Gak lot gas ikut aku ngono. Melu lah cah kene kok. Kan aku ya pengen ngerti. Golek ulet awan kan sudah biasa, ini sensasinya malam ditemani oleh suara-suara kodok. Gundulmu. Wah, ngece anjrot. Hop. Wih. Galengane embo ya, Bos ya. Ya Melayu ya. Ini gak pakai kacamata lagi. Duhai. Ini tuh gendut kah? Kok ada mentala? Waduh bos, ini golek ulet bos. Sensasi golek ulet. Nah ini namanya ompreng. Jadi ini untuk menakut-nakuti burung segar mangan pari bos. Nah jenenge ompreng. Yang ini kita beri ini. Suara di. Lah terus piye? Apa lewat intervennya? Udah kok. Bakno banyak kabeh. Iki lho berdianu. Kalem. Enggak. Iki lho sing iki kan anu tadi Pak Garunan toh. Mas toh. Olah banyak pegah. Aduh wis mancep wi. Wis as mancep wis alah ketir. Itu bos. Itu gak suwe nih. Ya apa? Dalane elek kalau ga, jare nih ga? Balik piye maksudmu? Woi. Lah yo ki aku bukan piye. Piye to, Dut? Metu kono ae karo aku. Itu ndi? Metu kono lho. Balik. Beli iki. Iya toh. ACC A1 kok lah. Olah lur tok ya. Olah tok ya. Kulo ya, Bos. Apa? Jangan digermen apa? Apa nih? Ular. Amo. Enggak dah. Wah. Kamera. Enggak dah. Wah. Wah, cepet juga. Kita. Ceblok. Gak usah. Gua. Ya. Gua. Tenan apa? Mau wis mlayu mulai.
maju. Mau. Dimakan maju. Kene nih. Enak ora? Kene wis. Mau ngarep guri. Ngarep kiri. Kowe ngarep. Kene. Kowe ngarep. Kene iki didelok to. Mbakane iki didelok. Ndi. Iki enak ora? Ora enak resi. Mama. Oh, yo wis ning kene terus dulu kene. Maju to. Aku mau wis gak mau. Aku baru lambemu ya. Cepat. Mlam. Sesat gitu. Terus bengi sesat. Piye wingi nek njupuk gatelan merawe? Yo ora. Wis mah. Tuh gule tuh nyaki iki gule. Golek apa to? Gule kodok apa kono kok. Sogah aku wis e. Ini mati apa urip? Urip kok. Terus nek digatel ora kena apa ku? Apa? Ular. Kau sing ndi? Water. Maksudnya njaba apa njero? Yo apa? Wes ngendi iki? Mau kon rono anak ular. Rono. Wah. Terus mulai sik mbakne. Nah to. Mbakne terus mulai sik. Gimana montorku nanu? Mah aku wis ana ular aku sangat takut dengan hewan yang namanya ular ya. Nek ulo apa-apa gak apa-apa. Ular nono, sududu pokoke. Aku wis wedi aku ngono-ngono kuwi. Pastikan tidak ada ular gak aku tak mau. Tekan. Dipager. Bangsat. Alah. Aman aku. Aman anakku ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anak ular ya Allah amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Pastikan mbakmu kan ular cepat. Gak enak. Pastikan cepat ke aku sih blinding cepat. Enak. Ngene iki. Ora. Aduh, jambak e. Nah, coba mantarin mbak dah. Alah tang. Ki manuk. Manuk apa? Pret oke. Endi? Kita tak culok aneh. Kita tak sume. Sing kono sing ndak mengke sini mengke. Kita lho. Nah, menempret. Iki wae kayak ono iki barang. Ben turu. Ora. Sempet bos. Gak membuahkan hasil. Nyaga, santai pertelur. Nang golek nang mengembara wae kok mulai arep salin iki kambine kudu harus dicuci nanti gatal. Oh my god. Ora apa-apa gundul mujen luang kodi kok sok. Entut. Oke, jadi segitu aja vlogku hari ini. Kita upload besok pagi ya. Terima kasih sudah mengikuti vlogku hari ini. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe jadi Kelajenian. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.